Iya, Mi. Kula na ba dali? Beda, Mi. Butuh berapa, Mi? Situng. Tuh. Sekalian anu le. Mantek ben tepung nih. Oh, iya, Mi. Berapa kapi le? Terus ke Mi, Mi. Oh iya. Anu, Mi, senyatan, Mi. Sahral andi otang rokok Pak Bungkos, Mi. Bili le. Cuma bola tang kacong je. Diberiin, Mi. Tahu ben sekanjan naruah. Berapa otang le? Tagi jangan bukan ya. Terus sekat empat, Mi. Hitinang kok si majer le. Beda, Mi, ya. Ya beda, mun bening kok si majeraki siapa cik rian saharal tak laku le. Beda, Mi, ya. Beda, boleh mu pah bening kok si majero tangga saharal siapa, orang saharal tak laku. Saya nggak mun beda saharal tamu tang apa. Autang pole ka beda ya kasing kok, engkok si majer. Iya, Mi, iya, Mi. Kami, Mi. Dek rumah pole le. Ring saharal lebur cak kancaan. Ini masak Mi. Beda apa ki pura bu haji mi corak rame le. Ya apa, Bu? Kali barin sahran di otang. Iga bela bin ko kumin. Pasti bejerin. Ya alhamdulillah. Jangan sengko tak sengko beda apa le. Jok menbu aci wah kencik sapro ongko. Iya bener maaf, Bu. Kali anak. Jok menungko corak tak kuat nanti anak gue dero wah. Habis lah kok mau lihat. Dia melemai. Mulai ngeding gosip baru. Pas tak majer ke cece. Akan sahran. Di mana Bu Ci? Tang di toko ba. Le mele. Ya tak meli rokok Bu Ci. Mun dari toko. Cekot tandi rokok. Colok cia tegele. Mak mikir rokon kaki ba. Cik orang ngani apa sih tak mendeng. Apaan Bu Ci saya beli Bu Ci? Kayaknya banyakan apa? Mulai beli na tak banyak ba. Kayak ngaruan anro saharal lo andi otang tak majer. Iba bejer bingko du sambit. Dari ngantunya na orang. Kamu udah lah boleh toko nih gini ngaruah. Haji nak kana muni lantor. Oh, tangi mandiman. Du kelar mulu du kridu mulu lo ba. Di nasaharalan di otang kok boy si majer nah. Sambin daripada nak kana alakoni benih ba. Tak lom mong kaki Bu Ci. Haji nak kana muni lantor. Tak lepas duduk nudus. Apa may ikal atau dus jaga aja ba. Jaringan saharan benih geng ngeco. Sambin jaringan anak tibi. Iya terus alam nak kana aja. Kor ngak beda di budi ini ya. Kutahanan buat ciro wah jerahakan rok julen. Oh tengah selebra cer-ceran tek serai. Kak Jibril beda kak ya? Dengar aja dalam tedung. Apa, Mak? Sengku keluar kakek cong. Tokorono rola kon sahral ben raja perwah. Ko beter abena. Pening abereng tak andi. Iya, pemugro yang kaca. Coba laki, pelebur nyari bangsa. Kormun laku tak bener aja tokoro. Dulu lebur kayak laki nang bi ketibi. Tahu kak engkau lo ko beter boy. Tako Jibril rola kon sahral. Mangkan minta ada iya Jaga tak tega ke bu aci. Pokon geng sapur ongku. Mun pasang kota apa geblak. Dua pumun kakile. Cek lereng soki. Tak ding tunyan mengkro saja. Apa kak? Tak keronjaan orang soki. Pada tak ada setia capuk sahar laruah. Ya, pele cek tunyan buat ciki kare sekampet.
Melang du bahe soon na. Ye pendem belum tanah tu ketemu sahar laro. Apa kak? Tak keronjaan orang soki. Padi patoto kemas sebisa hari larua. Tamun sahar la taingan ruwa. Mangkana saya kan cereng ki soki kak. Tingring tua nabeun soki dari tani. Kancan orang soki dari bawah sabe. Pas tak tal ka aga buat cina ruwa. Tak lebih biasa le. Nyaman orang ganca. Du pas ngambung melolo. Cek mun ngabasaki di sahar la aben tan da ning di beben orang. Minta tahu kong ku tunya ne bocci. Tak aji saya kata kongko kak. Tako Jibril laro noro. Pening ngabar yang tade. Kaya nga jong, Bril. Akan ceban sahabat bapak tak larang. Igeng jie na. Kakek kutu tahu ben sadar kekebadan abeen. Soal lemon tak mikir kekebadan tibi jong. Titi nampo je meraja. Aja dan besanta jong. Nyari bangsa bebanyak. Ken pengastet ya abeen. Jaga tenggan ben pecucur. Mun beda kebeda-beda. Mun tade kebeda tade. Ia mun sumbaman kakek tak kanca sebulan tandi. Tini cek maksana. Akan ciban orang si bisa nerima kepada nabeun. Apa yo tambuh kan yo? Cuy yo. Apa? Tak nyaman kok kapan gunung beneran. Ada apa gunung me tak kari di Roma. Allah tina kok mulai boy. Yo mong kaki. Cedeng kahun mulai kah? Aduh betul. Ya gelu. Ral. Oke Jam, sampai ketemu lagi Jam. Boleh, Cong. Iya mi. Iya, tujurin aku dulu. Ya, Cong. Can beun ngalak rokok nang toko nale aceng. Arami tak ngabele ka umi, Cong. Iya mi, keng engko sing ngebede keropai kaki. Saya nggak ngabele, Cong. Mau natang utang apa ya? Umi todus. Pocur ki buru perempuan ibu pese langsung ibu jeri. Boleh Cong, monter nenter otang melolong, todus oreng, takut ika bentar. Iya rami. Tina patandang mi. Kulak kung ko mulai paringin soki mi. Kakek tak pala ko mi ko benaba mi. Amin. Pengakan na tojo. Mun parloy pong ke haji kele makale mi. Saya nggak pejeng je nomor situng, benar aku apa boy munta pejeng dek kunan mah. Pak, kok keluar Pak? Dem ajong. Ada kan keluar Pak, jadi nak sompak. Iya jalan. Kor senga jaga tenggana, cek ngar jelengaran, ini mah boy. Pasopan kon oreng. Iya Pak. Demanan kak. Tahu keluar. Paling lentar kon kanjan. Iti ini cek nak nangun, duduk bahe korong. Tak lekor dari bener. Mentar tak nemu apa ro jalan mentar selamat tak karo Jibril. Dem ria jap. Miaga tak tembus lagi ke sorbe jemo ning ari aga beden. Tahu kan. Cek melarat tes TPC. Cek yang terus kelakon tangring tua rumah dekap ni. Tak lancar dengan siapa. Tahu jap. Cek biasa nang kok mun men TPC ku mere langsung bed. Mun setia minta tak ada jap. Ko tu na soko keringking kapi mun letak naik jap. Legor tak akram soal konjiran. Mungkro keng keringking ketel. Jika aja gelu.
Cek nyaman kok ben kaki pada tadi wes. Tina ada terus kalian ben orang di mesin nyaman deki ya. Keren ay maju dari mesin nyaman. Kan deh iya. Andi mangsa mun saya jawab. Tok ketok maren ki buka suara bejo mayu. Dari mesin nyaman lagi. Kau cek lo bin. Allah tak kerja tak mangkat tak suruh bejer ya. Kan deh iya. Lah getarongku suara bejo nerjap. Kakek jong. Iya kak. Tujuh. Tujuh lek. Demak jong. Ada kak kena jalan. Roma sompek ke TV. Icek dengan bi geti lek atau kok linglung lek. Ki baca len sambil ben ka arah apa ben ka sahar lare. Aja dendam kak. Ya jalan ke suara bejo dek ye lek. Pesan neng ruang ben pongki ngode. Ih lek. Paling tahu rasanya seneng li sekali ro. Aja apa ring suruh bejer. Abu Allah kak. Boleh sampai ke Surabaya. Kiring kok pipa. Aduh apa Bril. Dulang mau ngebelak. Jasa kasa maju mangkal lo telukan. Allah kak cia kak. Ti namun tak kelem. Icem sepeda na poi marin peketi. Iya ti namun kakek tanda jong. Cek karo kakek pesen ngaji sih dia mata anda. Kok ngijam sepeda ntar beli rokok jong ya rokok tanda. Oh iya kak, mau karong jam sepeda kak. Kursi abit abit. Allah tahu saya kebeter. Sekejap karo ya gereja nare. Miral. Iya. Aduh. Saya kontak ini bacong. Cekak. Oh iya. Udah tosong cek ya. Oke. Ayo. Palang lotok tan sepeda dero. Kiri pipa deki. Arame dek lawan ni bisa haral mirajab. Dem maka sahar ban ka rajab. Mici abid deh. Cengkue rosoro pipa. Buci, saral de mulai. Kita bah. Ilatin naranya malah naik anak ngode paling kon kancana. Iya membolana. Keng karo cek lah toko kala akal peuy ka kancana. Rubah, cek ringan sahra le beri nak kana. Lah bedu pada raja kapi. Nak tahu mikir. Sambil mula kala orang. Beri Gusti Allah. Allah saya males. Sepenting tangan tak ajalan karung bereng sekelero. Jabe pasti bekis sepeda bi kakek jong. Aku pas tahu mak. Cek jangan kuro mulai rokok. Cek kakek lah tahu jong lakon sahara dengan dero me pahe beki. Mara kak dero maderi ya. Komi pekel. Selana kana itu nak kiro jalan sepeda ni kala bisa haral. Mara kak. Iya tinara ple cak mirami. Nang tenang. Pejar engko sungurus dia. Nang tenang malolo mun kakek kak. Le temen kana sepeda iya. Yang kau bani kayak laki. Tina mun kakek tak ngurus ya. Kau ngurus kon baci. Ada entos kakek je bilo. Lo dengan nang rene bini. Cawa mata uang. Ari urus na kayak laki. Bentani ngadus gerudus, pani nggak mau soal tetangga. Tak lebur hampir hampir tetanggaan. Udah terus kaki jadi taring paha kelar karan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beun le. Iya bu,
Kak Cibadi ya? Kak Cina keluar ki buru le. Keng bede parlona apa? Iya Puk, iya kan di ini mun Kak Cita ada engkau mau lipai. Benje tak apa le, kabele ka sengkok pada. Ya tunjuk dulu. Cek keng bede apa ya le? Iya anu Puk, tapi seporana gelu. Sahar lengar beri ngibus beda na tangan Jibril. Cek tadi abali Puk, Jibril beri mulai atere. Tule. Ya ongku le. Me apalah saharal je le. Curingan sepeda anak-anak sekibe. Iya leti Puk, tak lebih biasa nak kena nguda. Ngara kengki sabai di man bisa haral. Abun je le makin anak-anak ngode. Mun ngibe beure ngoreng, kok tuh pak beli. Heran kok cet ka sahral. Tahu ge iya sih. Idi nama yuja amrami mengroking masalah sebedan Jibril dia. Tak luar penjan berembekan. Iya le, tina sekelangkong ya. Masalah sepeda, tina kok sengurus. Mek kak kelek Ci. Iya kak. Toju dan nak dem aja. Kok senyata na berdepar lo nggak buat nggak? Perlu apa? Ya mohon berde kok ngijo pese. Sahara larua. Ngibo sepeda na Jibril patai pa beli. Pak gede kak. Arah apa sih? Meludus nudus pei sahar lagi. Coba torot pei sahar lagi sampai tebita. Ya pada rumah boleh kak. Cek benih kenge torot. Mulai belai banawa. Tege kalah semainga. Lamare pa sekolah. Pa muntuk mare. Pa sekolah teki mare. Ya keng lah abe nasib tak becere tireng tua kak. Tak ken kake pada ben leci. Nak anak mulai torot iman jangan ruwet tetina. Megedi sepeda nang luar kaki senebus, awtang nang luar kaki semajerin. Nak anak cek torot melolo, sambil ajarin. Ben boleh sahar lero, jareng la tua. Bener can rengko dalam berua. Sahar leri la dewasa, cek ngangka alandur la kelar cik. Teti ambu cek le tuleng pein, tapi te sambil nak anak derwa. Mak le tak manja. Mun temu kaki jareng pakai torot melolo sahar lah. Terus telun. Tujuh dina, tinggal habis saya kok. Ya, jangan manja beri sahar lagi ya. Tepus sepeda noreng ya, todus. Alhamdulillah. Sekelangkong si raja kak, bila ben parlo kabar ya. Dumila caca bese, bila landi le serain. Sepeda noreng jika dakin tepus toko todus. Abenje kak, siapa tahu ben puto. Reng ka repot noreng daripada tak temu. Tina, cik reng tua benikin tak juang kana poto. Mangga namun tege tak ada si kalak. Tina manter ki paring andi bi pangeran kak. Pokon cek torot nakan aja, sambil tebitem yang rasa. Imun kaki ben leci beres melono. Mun paki kaki ben liat cita ada umur. Pas ape kalau aku sahara lamun ki sida manja melono lebih kaki. Abang je musa tebi kota itu torot kak. Tina datang langsung pas sedeng ka bingko. Mali tak jendus nodus sih. Kok mulia gelu, mali tuli teraki pesere bi kaci. Takut tege ke di ngoreng. I jalan launan. Apa yang ngelamun? Tadi mandi jalan. Lu, dia remah sepeda na Jibril dari jap. Dia remah dia. Tina terus aku pikir kijing aja. Kelak santai ruah. Dia teretan. Mawi sambil kerenai teretan. Toko umme tak kerengnya di gertah. Sering lah tahu TV tangga beberan kaki.
usaha na tang ring tu lah macam kapiral tak enggak alam. Jono ni ke bayap, aku ngerokeng urusan besar je ngaji. Tak iya teretan. Cuma masalah pada tidak saya cakap lagi ya teretan. Kok ben kaki pada tidak apa nak sekali setia. Tinggal ia repah takut kok semulia ke rumah teretan. Ya, ni tidak kata aku gitu ngaji. Saya nggak tahu ini siapa kepikir gitu ngaji kan. Kita ngerokeng kesakit kaki. Ngerokeng urusan kaki tahu saya susah tedungi di nak nang bensengko. Tahu teretan. Cik tinta mulai ni seru umi. Ting sen kok mulai toko umi tahu je kok bergedi sepeda. Kita lah pun tahu umi nak kira. Saya kaki abring sengko beli di nak aku. Tina tahu saya kepikir gitu ngaji kaki nang di nak. Tahu, tina kah kok mulai boy. Kok ni seru umi toko kepikiran. Toko sehari apa kok? Ya. Mak agak kira. Biar masih malam meral. Jom muka ke teretan. Cering saya susah ingat hari gila ke bola. Wah. Jom mensaharal magai saya susah kan yang ke bola. Saya kerong yang habis sepeda situ ngagak kayak gila. Tak ngelak kakak tuan raja pasal setal keji. Butong. Langkong tadi ya. Langkong. Jom, jangan bengi pesepeda na Jibril gua. Ada mah Jom. Dan siapa mi? Dia kayak kebaya apa pesen Nabi Bencong. Menyerah utang biko mi. Tapi terus ke tangkan jasengko. Utang apa boleh Jong? Ceringan bener tak rangkorang. Beun minta sepeda ngapa apui meliaki. Ero turut lah ang. Beun minta sekolah doma apui ke Bengkalan Mayu, ke Sampang Mayu, ke Mekasen Mayu. Minta pendaftaran sekian Mayu. Enjek beni turut gila nak. Sakap kina ipenuhi beni keng apa Jong? Keng beun male padu ben kancana selain. Mapas kutu na beun ngak ria. Tak mikir sekali ke abah suka umin ah. Iya, kok seorang ke kaki mi. Kok raja tu ke kaki mi. Dia mau kaki tandi otang kena boto mi. Kok seraja tu ke kaki mi. Mun kajian na Jong. Ada orang tua mu coba kan apa toh. Eki bedem mabi benak sepeda na Jibril. Itu nyerah otang biko mi. Kok terus ke tangkan mi. Titina tepus pakai tarai di mabi ben sepak gede. Iya tepus biko mi. Ibu dia ke Jibril. Keng-keng ya Jong. Sekala budin na cek pangkempang maketi andi noreng. Beda masalah apa-apa nggak boleh kareng tua. Tak lebur beri bibir orang. Sampai du masa abah ben umi mulai palo tolo todus.